Nis cahamad súil scil na Hampshire agus picture na báisí fod an chuideile an tír. Well in nacht bei se scamlach ach tréifsí glána le bra lár na tír agus síos le dhéisgurt a gósa a gúig mún agus a gúig lein. Ceanna troma go má am go chéile amach ó hósa an thuisgur timppla ceann bhálaine agus cantar na silaine agus rockall freisin. Tréifsí glána ó am go chéile is scobaseach a fada leis a gósa head a gúig lein chomá. Nis amárach siomart a sé brenn. Gréanúir agus tem go mór san dhéisgurt ach go réidir chéile hééis meán le ra be sé geirí níos gamla agus níos ceomhannaí fod na tíre. Go mór san níor thuisgurt le ban na báisí is scobaseach a fada lei sin sit in sin I dús lé agus ichemórach ben ban na báisí sin agus droch Hampshire bogaseach fada le lár na tíre ser óheas go máil ré trasna na héan. Cilah se sin go méid cabhrat san níor thuisgurt ichemórach agus I ríist dús lé I gairí tem agus tréifsí lana le brehan sin. Leis de tocht de nacht is 9 géim agus timpplair 8 Celsius rí séad níirneas an airige ciún agus sochar. I ríis de marach an scéil cean cinna ach méid tocht idir 4 agus a bula 6 Celsius agus an rí sin neartaí síos le cósa an dhéisgurt agus mór na scéil ceanna ihe marach ach méid tocht níos finnar measra ag timppel 1 Nis ag meán le marach siomartá cuasaí Hampshire gealta. Goláán agus gal le tréifsí réine a gósa san dhéisgurt bei sé níos scamlaí agus níos ceomhannaí ó thua agus go dtíobhann héin san níor thuisgurt mar go méid an ban na báisí sin a bogasteach a fadalinn. An tocht I ríis measra I 3 agus 5 Celsius le gaí éachtar mar séide. Mar sinna seoga an coppla eile tréifsí réine ó thua agus neart báisí freisin ar daon agus a híach fésa sé ar a saharn agus ar a dúnach sinna go fóileach. Le vitamini agus le calcium breise I bacan nó a lítir, Avonmore Supermilk. Remember the circus? Yeah. Keenan's Club? All of these, it was lounges all the way through here. It was like 6, 7, 8 lounges here. Alcohol was the thing then. Alcohol was the What made you leave Chicago though? Like the Savage loves his native shore. I had to go back to where my heart was. Why did you leave? Well, I just wasn't here. You know, I just came. You just came with me. He's showing me around. He's showing you Chicago? Yeah, showing me Chicago. Chicago's a hell of a place to live, man. It's a lot of politics involved, man. Yeah. A hell of a lot of politics. Still a fine involved. city, though. Well, depends on which end of the street you're on. Oh, yeah. This used to be a grocery store. You remember? Do you remember this one? I do, yeah. Grocery store I on the do, corner? yeah. Whoever bought it accused 3 little guys from the community of sticking them up. And the response from the police was like invading the community. The same as on 87th when the black guy shot the cop. They were kicking in doors. So it is a lot of things that are happening on this west side that rims strongly around racism. And I was really shocked to see you guys doing a documentary and nobody from the community even came over to ask you what the hell you were doing. There you go. There you go. You're making up for the whole lot of them. Yeah, but if I was on Milwaukee filming, complete black crew, everybody in that community would have been asked, what the hell are you doing over here? Why are you filming us? You know, so there is a difference here. Nobody says anything when a white person comes through the community, whether they're here for good or foul. A dhéana glóide, chinigid, tá sé dahad tí bliain ó hamáin míle háid pádí, mé féin agus míle háid Donald ó Airstrike Midway. Go dtí beag nach chanáid nó bud hasab inis. Béis seán chósnacht ina go is fóm ann, ma hacha Chicago. Éarnig, pónlig, idálig agus júlig a bhí chur a fóa an uair sin. Ní a bhéine an cinenne chorm ina gcóna í recht míle den náid. Tí a chosár gáid, bí Halloweenke an Keenan's Club, an Halloweenke gaelach ba bheatha a bhí Chicago. An Halloween agus bhí
Siom réidir síosfuig gus bhíon prácha leide san. Ní feici é nó ar síos ar sé mar hagenis. Náid vís dul fe sé seachta bhíana bhí ríci le cáitis. sé an tarna hall sé céad áil dúgus cáit dúgus tú gorámil fe le chéile hana. Mas tu bhíanana haim go trin go cáid. Lehislum tá mo chara agus mo chóirlóir míhall de móra. Tá sé bhm go bheiceach míhall an chaid in an nebrís fe de bliana le líon ceapla sí bhíalta. Agus an turas a thugus go dtí an stáit ó yes. sé míhall chuid crut agus agar ar an géad leabhar a hiig ná tiidirm. Bhágus halla rinke an Holiday Ballroom éanaithe bháin agus na cosa gugach go mafum agus mé bailthe go mat do fuair sin tail. Hé, bhí híl, iachas sid agus iachas siar. Hallan sásta gluisteán, iachas saoil. Fear ó chéirí chuig go raibh aithne go méir ó tháinig go Chicago a bhí caint. Tair linn is a gluisteán, tá míad a dul idiród a hí. Foscail doras cúil a gluisteáin. Léimiis decha bhaig, I think you're a bit on the Kildare side. Ínas rudair as chusasteach ar híocháin deirí go gluisteán agus bheníos do machara pádraig ó Conachúr. Ar níos garta bra gáir am ná ó sacha gluisteáin. Chaithníos láirechaí. An tusa tá ann a Jeannie Castle. Bhí híl, neach do chod trám ar doch riamh ar san Conachúrach. Ó fádraig, fear gan bhean gan chlán, fear gan bean ar éine. Iachas ar galín I bhí maice. Ní rah éí áráice ach a tógan na héanaí isteach. Is céthe a héanaar bhín tú go baile a dúirsa agus mé ggéirg mo gá láimh chuir timplaire. Bhmpa sirum. Cinniú de gá láimh chu téanaar sí mar tá ihe tu go ggólagat. An son leabhar Jeannie an síocháin tosaigh. Ca clína geilt ó leán chéirí is anide agus is minic a bhí sé caintlethe sa Keymans Club. Sé nniuh láibrethe chaitlín ar sa Jeannie. Tá mi chun brain té agus blúrid an gíiste bheithagan I dtí chaitlín sar dúrthamar naigh na bhaile. Bhfuil deabhart a bhí híl. Ní raibh cud deabhramsa. Chas Pat an gluisteán ar clé sos cúrráid hiún agus farcáil se las mó do bungalow le brící buí ag maisiú an ála tosaigh. Léim catlín amach san gluisteán ar dúis agus lean an bhirtelí. An is óig, bhhail. Sun thuas a haise. So be? So thuas a haige. Mó lágus I hiúil is a sosúas. Bhí héananas cáitis mo láimh timppla go muise. Cuireadh capán, pláta agus forc os cór na héinigan. An son thug Catlín cíiste mór amach san rótóir agus 8 guine díag sáitán. Lasach na cínle agus cuireadh éachal ar Catlín iad a bhuacha. Milóidir na gnig sin sin tin. Som hen Stefan be? Som héchanis. Som náde. Som náde agus bhíocha fel bíaldiris a gáiltin haidir bhí deanú a glóid. Bhí sé tú semach be. Tá fel leis tíos atá pólach a bheith. Bhí sé sin cócompras I díal chomá. Ag bhí sé beá a bhailceach. Bhí mu a beas a bháil. Sé min ceúil. Scríine óid bháil haine sin I bháil mu Simpson. Agus dúirta landlady leis. Playing for a benefit, for a charity. As you understand, I can look at the league. Bhí sé agus fáileocht duine chun sa. So Kevin saw. Kevin. Agus So he's a stridele. ó be ó bhaistí Bhíon gráb láthú idir mé féin agus cáid agus sin siúlamach agus stadéir le chéile. Fósamil ar an 8 láifithe da brán na agus 62. Ar han go raibh géadaí go maith in na Medicalín, bhí mo chríseach go háirín in Éden. I lár bhí na Márta na agus 69 íalbar tig, seamh agus glóisteán. An tun agus féin agus cáid ar mací bhín agus an iníon déadra ag a bhaile ag characháin. Bu lí bhaile ó bheileá mána isteach go bailin daingin. A rionna bheirt an taró in meile mór na mecht de bliana. Zefar sa gáil haram suas agus zódiaag sa gáil haram síos. Fleigíon na stráide breach le daine. Bhís go ná mór da dhéanamh hir an óchaín na dugad Ryan's Dátar na dhéic sinid. Tá rééis dún socrú ag a baile, bhí rágum dul a gobud do hólach an scanáin go lua. Ach, tar in gíocht jabúandum a grémaríon daingin. Dúr cíal canahilum, lacan is a bus búan sa chrémarí, áit an agus tucha ceheid blian ag tamáint lorí. Bhí uairn tá fada dá ebriúgum da cheir coap, sís agus suas gach bóthir in Éden le lorí mór.
ach bhí dúil mí náúra gom sa cían óireacht. Is minic hosaí sa gobail ar is séchlog ag maidin, ag ní bhechteidir le obaid an le go dtíanana 7-8 trán hóna. Ach ba chuma cótréat agus a bhéin, ó go nuair a chuig ar a léad ag scríomh nó ag breacha mo muointe ar fár sa a bóideach me ceann an piliúr. Be an leabhar a hiagnáitirum is túisce hánaí ón feann. Scéal mo héal ó chus a scoil go dána bhaile ó Mheiríce. Chomá lí sin tá aon leabhar diagaile chur gom dom idir frós agus filíocht. Well, vi einigum ser veit anin le tamil fadastocha bhfuilis leis mlálí agus bhfuilis leis an náile. As bhfuil has níos aréna cheartar an bhí mar bertagin ar chola radíonna gailta agus is mó tros gin mar le chéile agus is mó de a seachtainna fianana bhí ge bertagin damta géir agus bhí ferile ón nóigh chomahar damta deorach í bháin. Cuinnam uidir bháin bhí mar dosúas go dtí mé óstáilm agus bhí cruú a chola radíonna gailta san thuas. Agus má bhí muid bhí cleachtargin agus scéalt agus marisinistic sa óisteáin agus míise amáin agus mé géisteach le maic agus le dear agus dúta le maic. Well, ar sa míise bearhaiste níos an scéalta sa ar fadatá gut maiol de héalan sa nó bhí seógan sa éirin agus nóir chuis go dtí Meric agus go dtí sasan agus mar sin bearhatíad a chuir síos ar fár agus mar sin agus beidir be gohfuil ceartta go dút maic agus bhí darú glandianta go méid dí le sébhí ina ggéic sin fiúil maiicisteachún. Ihe Warcha gíide bei agus gan dat hí mála pleisteach stoilm go raibh se a úsáidrumí sin ag céit gan a bhean chuin an ollan chuin clotála chuir isteachinte. Agus dinach gur breán clotála fósistig sa bhálach hí timp le ciad lehannach fullscap scítige maic. Snaim déir sa mis le maiid cotán so áú se antas na scríb leabhar maiol ar má héar go díos agus ar má héal go díso agus sa mis bhfuil is breán é sin. So bhaach sé go maiid agus as níos léamh agus thugus féin air gur bhú éigenint úntaach an so. Is istíg a gáma lochaig an náirde ar héhachnic a dhéiríonn an áin ar hin síos bun ar maiilena agus atá mar thóran idir characháin agus bhaile ganín. Is tócha na raibh mórrán ainte eilenéirin a raibh irid éiscinnte de réir méide agus a bhí san ánsas na caigadaí. Ní nachúna agus airgad gáin an trásan don tail bíoh cudaníos gá bhóda chaiste, nó más maileat bíoscach nebhlethach arsúl. Bhíoh píca speisialta dianta go maithir don gúramsa, ach is leis a bíc is mó a bhí scile buint. Is anmh go dó a dheofa an tarna seans leis a bíce, mar dá depachart an breacha há an chéadúir I moch an brec féin sé fiúca leis a bíce. Cad is a díalatá ort ar sa danín, ó tá breaclite a ball fe thor leistíos do húla droid. Fuair is a píce agus ní fada gorámar ar bhog sodar an bóthir síos I dro an droid. Na habir feicenis ar sa mise ach tá sé díirich ar taig amach. Frapáil maithir é féin chun ibre, cíime. Ní túis bhí méid sin ráitige ná gur bh an píce roppathe san éascaige agus é á gáardú I níos as an náin. Fá mir I breo ar sa maithir. Ach ní túisce bhí méid sin as a bhéalaige ná gur thug an brec choréigint dán an píce chur dó. Fé mar a bheith fá dúla do húl do chnag an píce agus do gin gá lom a léagá. Leis sin ngeit I bunachas maithir, hit se lám díirich isteach sa fáil ar a bhéal agus ar a íoclam, agus an fíp fós an ghradige. Leis sin, bhíon bordáin gasan na hán suas agus an píce agus cudan bheic fós in na rám. Tá geal mo chrígum an geol tradiisiúnta. Is mór doras dos go ceol chéanachom, ail chin is mór cháda dílis, délinn an bheithic sinim is sa siún I fuide dain. Éan bhfuil bhím grúama nó bránach, bunim cúpla stracha as an melóidean. Planan sé an ceod am chrí. Tran hána bear as áraigh, hís hain agus páidí sitéir a glí os cóir tí. Hís a géisiir leis a radio cúpla láhin agus bhí clár ag Cox of Kilcocker. Cólach tuas a gildara iad a díalan úrlaisí ceol. Bus cuid a dhéan tús hónar a díalan siad. Nadidir bhfuil éon bhas a díon túsa. Bhí an fersa a caint ar hónar double row. Cháfún diag déthe agus réal an costas am lán, ach dá a cháfúntaigh duine le chur síosar, ní bheith ach dóíag agus réal sa bhíle díalaige nó go meach na fíocha glanta.
chuirach fis mus go ceol agus tris be fehebh go féinach lethe tháinig glitir chuún gomach melóidean dá cheola go postafig bhaile an ngáil. Risint an tíadam hín chudeile an gláán a fehebh chun go bhaid is lán asúl don masín eisteach seo. Bhuilas an áde mórd an Bertán in ribh melóidean. Ní túisce mórd an Bertán ná gur sínach scían fáirchum chun cuairimí a bhrostú. Ní rás a bhd a buint na gcóirdaí agus an fápéirda. Á bhuachal, sínte an súd sa bhosca. An glias go gurn an ceola haganas glundar ar mo chrí. Is kingdom very and what Gaga saying in Dog America. Vivian took his sister was with Takawale. I was kingdom had least queen in air on the history. As he is a mach, we move on here breakfast, breakfast was before I didn't get the year. Yes, we talked about we said a few of the father is to Dog America, Shahatoga Sasno. But we America go for the while in Warship. Another reason give our Gajori, another reason in Karahan Gajori East, Bedavium Town. I was screen seeing more, lashes we on, rain here. Yeah, the fucking you saw her. I was the screen of my head, share or on a wood. At Hosha, Rodnagin of Shagajo, or Lahavugatea, the Yowie. I see Bisham Hadoros, I was took she's fair Mohan he's. I was Nakayane. If you wonder if you got a Machadoros team, he was Donald Yeginir, Dolmach, didn't go down beef nach the Mulum. He's a very rare kid. Learning more, go for the singata. As we in Van Boxen Coast, so it. Him are a kite feed the dark clown, or better clown. No, well, you more like a banana or for the bell, Bear. Milk Lana is a sort of kite. I wish I kite him a bed not because she had Nash East. I guess what should we Sean against party, me her rowing, I guess we Maudine me her own. Monsieur and Tarno didn't never give a lach Thomas, as we Thomas, and Ogan Orshin. I guess never any fog such an hig, and Churko. You want pickles for yours? Two super dogs, one with fries and drinks. For the men in the back, you got a special, a Philly, a fry, and a medium drink. Yes, special Philly fry and a medium drink. Vi tar en sak om inte kan vara för mitt av. Vad vill du? Ja. Så ni vi på bara så ni så. Oh ja. Rein så ni ses ju kan ha modellen på chockar så rum. Kan det ja. Alltså det är så starkt. Vi kan ha ju. Vi ska ska på hemma det men. Vi ska typ det har så har vi ska det kan ha. Ja, det blir inte takt och skiften. Eller hon går på det jag på här London. Ni vän alvoje på lädjog schakten och diag. De sölags kultur. Vi Roma mach I Chicago. Hier was een side of Willen Jeffs. Vi en tiktarne på Hongri den dig när det kom I Romsa. Så det var latrit lach in Amerika på så tiktarne skin. Jag det mig koppla dollar med jaul. Jag khlehe bedukti en number racket. På le dalag en tiktarne. Kom alle skin, vi som dan eller mafia den där på ik has en guide. Vi hade var gomit. Färbjauish. Vi ska vara med här. Och vi ska ha det tas Kan det för tacka mig på en nu. Hur var det han som var när det gefägna ja. Vi lärde en kollega bandet så. Vi lärde en Akrostof kan bandet så. Att vi kunde förlora kan bandet så. Ja. Andra makt. Och det har i Chicago dusch. Det lanin det station P8 och ska in midis. Galua khals Phoenix Kotoriele. Banna Kelly le Kele, og du må en Hibernian Kelly bandet.
Remember the Keemans? Oh, yes, we have these pictures. That was some flash out, wasn't it? We went the next year then to beat Cooley. We went over to the field. There was 3 tunes for 3 months. Same 3 tunes. Yes, but we brought away the cup. Prize, we brought away the cup. We beat Cooley. We beat Cooley. Almost 40 years since we played together, is that? It is. It is 40 years. It's 40 years. Ní le cehar fágad os na ceoltóirí a hainach le chuis de hal déanú in Chicago. Ní dóm go mthimís bhana ceol Joe Cooley fé láthid. Tá mí fachta beáin meíoch ceall practis agus is tócha na béad de crappa le mecht na mlíon. A charí honson is deasa cúpla porta a hinna míid amta chéile ríist. The time of the civil rights, I used to work down and see Roebuck at the main order place. And I think. Yeah, home in Arthur, and I remember the night after Martin Luther King was killed. I remember the National Guard down on both sides of the street. I was scared. And Sears had their own squad on top of the building. They had 300 police of their own there. Yeah, they had and they were very strong. If you notice, not even a window got broken. No, Sears and Roebuck. No, never. How's work in Chicago now? Me, I cut trees. I cut the trees that the other companies can't take a boom to a cherry picker and go up and get it. I freestyle. I bring down from over the wires, from over buildings, from over, and I'm teaching it. Dangerous work. It's dangerous work, but there is no work. I ride the streets all day. All day, either coming from a job, going to a job, going to the dump. And you see everybody working but us. The black community hasn't been educated to deal with the job market as it is now. It used to be you could get a job application, go home and get help to fill it out. It wasn't the education, it was whether or not you were qualified to do the work. Now the education takes first base. If you're not qualified to do the application over a computer, you're not qualified to work in my place, and that's not real. That's not true. Our community is the richest community in the world as far as I'm concerned because everybody's here. That's right. The Arab nation is here. The Chinese nation is here. The Bohemians are here. White folks are here, and everybody's taking the money out, and they don't put it back. They don't put it back. They don't even hire. So we committed to the community can put it back. So when you educate a person to fall, he has no alternative but to fall. He's gonna fall. The National Guard in Wednesday, Martin Luther King var ráhéh na sráide. Agus screenum bastiví sé sagolum heimar Wolfsburg and beat the vigum. Agus enda I galad agus basti vi bud bli khoni. Maar vi go na dí gormo, man áður fara gert agus við chadí splochs na herus. Ach, the National Guard is slír fad ráhéh na sráide sískudi sé róg. Tá sé do mé an náid níos go sé take chuige féin. Bhfuil be sin dó sé somach mar big rodí a hógain agus tá leor fachta go leis na dtíine go mu agus tá rodí níos fearcha ná mar bhí. Ní réon dót a bhfuil tá ás is scéal in Chicago ó hágasa. Mar ní raibh chance gin bhar gom feic a bháil an óisi. Dhéis náid bhí Sears Roebuck a bit. Róinach tá seanna húda ignamh sí Roebuck. Sinna bhfuil na heasa níos ignamh go raibh farsing cúg nachrán agus é na an úr lár I díirde. Ba hosí sa gobailán I mína saona na ag caigan é. Bhí sé bhí í cúchiad I gobail ón an bblion sin. Ba bheog a bidí gorm a bhí na measc fós agus a méide bhí bhí rí déanamh jaban na suaracha fáin níos slúna an daí gal. Agus na hen úr lár náda san óda hití de bosta fad. Agus an baiste as na hen fi hin óman chalí mí gobadum sa chadar chuga cúig ádra sico. Na hen fi hin óman. Tá cocht óida chuigi slóa.
Vi sé sin cruig gasin. Agus daine fáinne mot deródaí a dhéanamh í fada a fáin. No, ní cruig mar sin bhí. Well, víidir cruig a chuidir díomhdís go maithhaid. Baine stíomta cruig Sin é díle chaide. Bhí. Well, bhí sé a gobal fé bhaine steoir agus bhí sé mar bhasa 60 daine buis. Agus sin bhfuil is cruáfáile sanna rinne ceartta síbíalta na bhí seocha duine gorm gobardum agus seocha duine geala gobardum. Agus a raibh saif. Bhí an dáheb rá Rose Marsh agus an trébaid a rá Rose Marshúd bhí sé deacid a bhíú san nuair sin. Bhí comórtas ag na húláid i feic seachtaine óile bháin sa bhliain. Bhí sim deasaí le raint idir na hebrithe don úlá a bhuacha go comórtas. John Petchy, I work under John Petchy. He was my manager. He's in there. He's in the community centre. Is he? Jesus Christ, that's somebody. Would you like to meet him? I'd love to meet him. Why don't you go? I'll go get AC. Okay. You take him. I'll catch up to you. Okay. I'd love to meet him. Come on. Is cín bliana bháin. Bhís féin mar hístead an séú úr láir. Hostaigh comórtas. Dúirt John Petchy an baile steoirí bhí féin gur chum leis chuna sa gceithne ach gur buaigh tastáil. Dar dóch sé spid an lebrithe dar leis. Bhí comórtas bunathe céimhéad ordathe a bheith déanach ag strisiint seomar an fuist. Bheith seans maithe gain buachtant gachúr ach a bháin an tochtú úr láir í buntáistí go súdarin. Chuoine sa phlean. Bhí is gom cadéid siút in na deistelíoch ordathe an tochtú úr láid in ceann cinnalinn féin. Fuair is cois brise a chuir is crúcaid a bhara. Dos go líonn siút cúpla uair sa lóa na le bhreathinn an pólach a gháil. Áhanna crúca isteach sa tiúd a tar gin amach cúpla persel. Chorne bhlachad nó go bídí stíanacht don bost. Túid buile fé huidim. Bhua me de comórtas. Jesus Christ, John. You came back from Ireland. How are you? Good to see you. How are you? Damn it. Good. You were the last man I thought I'd see now. Last man. Almighty. You were my last manager. You were my last manager. Right, yeah, we did some nasty things up we there. did, boy. I tell you something right now. Yeah. You have some nice black crocus, remember? Yeah. I shrunk and I lost the hair. That's what I lost. I lost the hair. Do you remember Duffy? Sure. Duffy. I'm 18, yeah. I remember one day I was giving a speech to the girls, like, about this new SOS that was coming up. Spring Operations Service. And I was giving a big speech, and then there was Duffy running, and he had no help. He asked me for help, I couldn't give him help. And he was passing me by when I said, do you know what SOS means? Same old shit, he said. Let's go that way. All right. Take care. God bless you. John Petchy, boy. Yeah, good to see you. Yeah, good to see you. I'm glad everything worked out. Good luck. Good luck. How are you doing? That's fair. That's something. No one jealous for me. You'll go country. This is bigger country away. Agus country an uair sé. Ní bheith chéile go main sa teachta san was go mór éantaine. No, ní raibh ná. Bhí sé rád ná go raibh ná téice het fad. Bhí sé sé téice ach sé sochar náis an díine an bóla é chéile gcónaí teasa bhí gopaide. Sé an baine stóí ar fad sé. An baine stóí sé. Bhí chuidir go ná raibh lom ach bhí John Petchy a bhí. Ní fad nach bhí gom. Alíonn an téisiúr seo TG Cahir. Can is brile sin alíonn. Gus can is héan an alíonn I bhaim cuoine agsúla, le bhéle agsúla. Ón bean géir go síl na hairclunne. Borstal boy was as real as pain. So droga molla agus bula bas agus gomien tú weignach gan gáilt. Where did it go, boys? That laughter. His singing was terrific, but his acting was cool. Go bín an búisteara, go súl grín an stúrthóra. I can be difficult because I am a perfectionist, and I am damned if I'm not going to do something that is as good as I can make it. Sco na ngearscanáin, srá nua oscailt. Is a bóla. Imal, chlár Alíonna I measc an phobal. Alíonn TG Cahir, banga vecatú. A tradition of American brewing since 1876. A commitment to quality that continues today. And a taste that lives up to it every time.
This is the famous Budweiser beer. It's about blending the finest ingredients. It's about making the perfect beer that's not too heavy, not too light. It's about our exclusive Beechwood aging that produces a taste, a smoothness, and a drinkability you'll find in no other beer. This is Budweiser. This is beer. Nice. Now, let's mix it up differently, like a Muller Corner. Muller Corner. Mix it your way. Available in 18 delicious varieties. We are free texts to anyone on any network for life. We are O2. Free texts to anyone on any network for life. With unlimited free texts on O2 Experience. To switch, text O2 to 50308 now. A hilarious British comedy with heart. You little weasel! That critics are calling simply brilliant. To escape them. 3 and Out now on DVD. Try out lots of new looks with 3 for 2 offers on thousands of beauty products at Boots. Doll meal for kids. Tastes so good that some people forget it's just for kids. When's your doll meal day? First Nations says Ursa, TG Cahar. Lergus Serin Shan, Chi Hula Noah. Tasha in Tasuna, August Tasha Oigna. Ah, she didn't go with Shasta, was she? The Jalasha Hanson was the cheese and Troy, is a hash to water, the Gilla Sochwich Magunia. Fiern Avana gemacht, August Kaunel egg tacht. Tishkin Tishkiel to Achternocha 4 scale. And rather, he's selling babies, you know. Lergus scale to Bala Chogger. We just want to be in touch. Yes. Make sure he's all right. Well, we might be able to get in touch with him for you. August Goel America. The bloodthirsty Westies gang. The Westies is an Irish-American gang that's dominated organized crime in the Hell's Kitchen area of Manhattan for decades. First Nation, TG Cahar, Fan Gevekato. An teachtain seo The Wire. Borregan, Kelora, agus Imni. Grade G as in George, 10. This is a fresh one. What's the going all the way out there? It might just be... Damn right. 2306 all units on this detail. New 20 is map 44, grid G George 10. That's 44, G George 10. Plug that grid and look for suspect vehicles. The Wire, de lún ag leabhair is de TG Cahar. 6 ice box. Agus na héin agus Carlam dar bhainm Frank O'Donnell a córá I Haváin I dig tarna Val Connolly, sé bhí bunagin ná an túnchar a bhíon ag ragobar Colm an duine. Ní raibh saoire ag Frank le 2 bhliain remission na dúirte. Bhfuil is gud cad dhéanam. Tuair mí bert fé áirtéigean atá na mílte ó Chicago sa Frank. Sé bhí mo cheanta le tamil anuas ná gur dheaslam camchúirt a thuairt na stáit ó dheas, as gháil amach chunas mar a bhairn muinte na túthe. Thug Frank cúpla second a smaoineh. Béidir go rud éigean sa méitrin tá ráite agat. Ní rás a riamh leis testa Indiana, agus ní dhéanamh sé aon díomháil an bhuaisteáin a ghoscail tomach beagán. Sin scialstad a bhíogainn ar slí ó dheas, ná tuig míle hard Johnny an Urbana. Atá cheúideach le tamána ó Chicago ar slí go Alabama. Nuair a tháinig America sa bhíonna ag a chuige Bhí bert sé thar, páidí agus Donald, go dí fuair máidín agus me leiste hard Johnny an só. Rúgach Johnny in America, agus nuair a fáidir bháthir bás oban,
thug maithe de bhile go héadne. Tháinig sé go America ar ríist na ag dachad a hocht, agus tá sé an sa fós. Ó cáid an uignach é seo dom, agus mé dulad cuat go dtí tig Johnny, má tá chu déilir fad fé an bhód. Agus annach trist amach in hiic sin, mar bhí chana dhéidir seachta dí gan imán. A bhí céime duine go míoch ceola go minis, a bhí céime duine don bhemlíí fad a bhín sa bhí deanta chéile. Seo, agus meise, agus Donald. Ní a bhéon óta go Donald. No, Porta. A bhí cheann sé Porta í Sagara. Níl sé fedíhú. Fada ghéanam. A bhí sé deanta, agus bhí de fúdlibn san. Bhí máidí, so cadach sin an ó. Chaile chobaní agus dagur sé bléich héan. Agus san ggóide leihananta speisiach an nósláánach be go mistí machtí Johnny bliana bháin, trosí páidí bliana le sinna fadé chéile. Bhí cleachta go. Cleachta? Ní bhí chanachil bí lábhórt. Ní bhí an dá. Ní bhí chanachil bí lábhórt. Hís bhí bhí man náid buile. A bhí sé bheith, a bhí mé sé bhdolí san rincí deanta chéile. Agus tó hí hallríchas símens agus hallidé ballroom an orsin agus hí me an brí haldíach géh síos na hána an áil. sé sin ní a dhéh síos na hána an áil. Agus dhéanaan sin na stepan a gcónaí. A bhí sin stepa Ó bhí tá stepa í baistin. Be go bhfuil step fós agus. Tábhá hána cosa methe. sé san nádige. Má si stick sa head fós. Agus mís maiid í semintin is agus mé an fás step. Bhór an difriocht a bhí idir móthir go rámór na taisteir agus an bóthir ó gaiingan go trálíí. I chuirdíireach le rial fad de réirce agus ar gacha an taobhdín páircanna móra cnachtan agus arúir. Ní rah cnoc námailchnach le fiscint ach talamh mé mín, spagóileat gur bhálaigh a bhí sé levéalta ag me sin mórréigen. Bearlam bheitthe fiachant ar ailteach a bmhóthir a dúirt Frank tréistúna bheith gá uireach le go taistal. Bhóileat ná ramachar éon bmhóthirtín agus na páircanna móra gan sceach ná tar etain le fiscint. Déir mar hiúramir ó dheas on talamh dul an olcas agus é do chuma ar aláantas na fermcha go rád trécathe. An son de dhéit a ríist hí fá gáaltas mór farsing agus cuairtí tócathe stig an lár. Stoc trim is móhí le fiscint san hen tartúnta ó ngán bliana go dtíon stoc a bheith rónach de scían an bhústéire. Is cínam go má, da had ag an bliana hin, bháid siad an báirte don núig, mé féin agus Frank ó Daniel. Idir hon ná stadamid chun sún níos céide a hafh ag an geantar. Bhí is agam go rás a saoil agus a galtú definiúir fad ón ná a Verica. Fuair is amachchad a dhéic sin go rámid a lár óig ámas. Tá a galtúir agus a slíbethe súd, mar a stata chuclog siar na ag a dahad. Síosta hi leic séidir dingháilta agus bhuialcha díana. Sin an capal an mó taistil agus a córa sebile chomá. Níl ceada go glóisteán a bheitthe go ná hamáint. Tócaí dúrcha síos go trígad na maná lena gceann clúdathe. Vestforaltí agus hataí dú ar na ferrih. Chuir chu go déadaigh a gcuine an tiadach a bhí chu bhainte na héan mar i bhís féin óg. Bhí taí gine heisiireach a bit á hapal nó ar i bhéid. Chéidir cín an bit. Á ná deas a réircha sin. Deas a réircha. A by ní a bheith níor hálís riamh go bhicin rud mar sin American is a bit. Chodas le sin an bit. A sin níos tradiisiúnta ná sin héine, á capal mi bhuiine. Tá an capisiú ní le chapal a stíad a bhaigin. Ní le chapal a stíad a bhaigin. Ní a bheith an chapal ar an gapal an sanna láile, beidir a rá, so. Tá a déagúil sé sin ábhata na capal i gebriú leis. Tugur bhaite bhar an fiachan í mapa, so bhfuil sé fáilte na chaimí. Báith amach cábal. Well, tus fan is an háma seorú sa bhí an nartar, níthe bhí mar narcóla. An dogdaí arta. Agus tá mí dogdaí arta. Écha an ríidecha. Tá, ach neidir bhfuil Guinness leis tíir de arta an naáiti. Tíir mí macha na rimí anna défn. Sinna, bhut fan is sé ní tíir áda bhile, yeah. Dar an bogu bíir. Baiste sé, baiste an agin. Dúir sí leit a map, mar tus an navigator agus. Beit sa sa bhó, tar an áfili gomas go hána. Céad dach ó mós a bheith go duine do bhainte rámas. Ní léon bhacar rinne, síisteach go bhfuil seán agus taistil lín ó gheas,
sé halamh mé hefyd Illinois. There ain't much that's left here that ain't all run down. Gone are the echoes of old familiar sounds. Families that scattered, parted and gone, left a lot of good things to wither away back home. Can't you be? Sé Cairo an baile is fuide ó Ias Stad Illinois. Baile mór grós an a hócalis na dig seasca na grós ar braid. Is leis leis am Cíana a hagan áin Mississippi agus a Missouri le chéile. Chasan chéad stadach na riverboats agus na baid lastais is lí ó Ias is ó Huaig. Thugach gach sór cístí turus maile. Bhí córágam le íar haidúil ó bheice sa dagan lábháin. Dúirtilm gur baile mór scléip i craic agus áneána bhí ann le dín chogad Vietnam. Hanna muid ar bhaid cyn sy'n baile eisiau gyda gwisisteach mewn. Gwma na henni sy'n ffadach na. A sé séiche bhaid, a sé séiche agus scrígnum san 96 bhailteach na soisteach agus tóchan ar bhéan bhaile son an naie có bio agus có bio leis. Cwrn séoil, san rhaid fiachan sos a sáid. Agus beag na glóisteáin mi nuasna. Ní lein nechar am baile? O, ní faic. Ní lein nechar am? Ní faic yn er. Ach, fi sy'n rhaid mae hiogod na division sa bydyn. Cem flin i fi sy'n tonne? Na dig, siasga bhaid, dahad y tîm blin. Mach rhaid diol a bhaid, gas mewn corflad sy'n rhaid. A di chwawyd sos yn y ffyrig nif. Fe ydych tîm sy'n geid. Cwrn siagol o'n dad, hif. A fi sy'n land i chiol na division? Sy'n land i chiol. Agus ys dechir rhaid ar y harlach. Dechir rhaid ar y Mar yw'n gytwein, mae hiogod. Nes ymwneud reis, beth ydych chi'n deg efo mewn chahoi. Not really bad riots, but we had some riots that were, a lot of the people didn't want to stay here after the riots. And there were like boycotts of the stores closed, and a lot of people just moved away. And what happened to the businesses? They all closed because the interstate highway was built, and they started going to Cape and Paducah and the different other areas. Yeah, I think I do. That's surprising because this was a great business town. I remember the Mississippi out there and cargo boats going up and down. And I was looking there today, not one cargo boat today, see. Well, that's the trucking industry has taken over the freight in the United States. Is that right? Actually, at the turn of the century, Carroll's harbor was full of riverboats. The railroad built a bridge across to tie New Orleans to Chicago. Yeah. And that started the death of the riverboats in this area. What I heard from other people is that when the riots started, that the whites closed down their business, left them, and went. And that's how this town felt. No, that's what I heard. Well, I don't know. Part of it was that most of the businesses that were owned in Carroll were owned by older families that had lived in Carroll all their lives, and as they died, the businesses closed. The younger people, the younger generations, chose not to stay here but to move away. And the business just closed. I've kind of studied the history of Carroll, and Carroll has always been a town that, for transient people who like to have a good time and come in and gamble and drink, and it's basically been that since early 1800s. Well, that's what the soldier told me about Carroll. It was a great town. It was a happening town. It was a town that everybody wanted to go to. Not anymore. Old familiar dirt roads winds through the piney glade, where all the longings of childhood dreams were made. Flowery paths among
Yn is ffordd am y ffog yn Cero. Ta stelpen mo chwi yn grot o tainis yn y mael môr. Bydd dyn rho hochfil I hiegawn yn 1960. Ta'n dyn rho titi wedi cwyd fil yn is. Dw'r fersa tictarnum Rebwynt Morgan yn carta si ficha, dys. Com ale sin, hepid y dradaid yn y Mississippi, sys gan trai stage. Fôr môr a tôch lehes lys y maile. Fi sé hardas fiche, o'n 1960. Ta chichi'n ffaca. Agus tihib da yn y maile tseike, agus y titim yng ngawl y chéile. Yn is tam I dod trast yn brwhyd ysdach y stad Kentucky. Dys yn lihi gialw solas yn dde, dys yn tastal o gas. Smyn I'm I gynnu gorm, agus yn crwot yn gawd o chyd, agus yn ffawl dibyd yn chynnu ial orog. Dyr mar ysfyd o gas ar ei ffa ys nesa y fi yn sgiel. Cyrn sé gwyn o'm yn lihi dyrach o ŵd yn ei diag siasgo. Allah ile bir agine fehayne vay. Aşağı mah. Ya bu kadar iş. Ara bin şey das timen sago, ne? Bin dak tabii. Bin ya. Bin. Kız mı iş? Şahın dedi ki vay gidiyor. Din. Bir dolar sos. I got cotton in the bottomland. It's up and growing, and I got a good stand. My good wife and them kids of mine gonna get new shoes come picking time. Get new shoes come picking time. Every night. Ik fág in Tennessee doen, as het dol hat torn stach de staat Mississippi. Parken kadash hof had de right na school. No hin lig gen on de hebid nov. Ach sheer student van do. Bi de sklawe he gorm we dit crossar. The corn is yellow and the beans are high. Dus kienig ma an hier Rome uit van do. Is Felix Franco Daniel is die dictator in Tennessee. Wie sheriff goal in gedachte. Kunnen ik jullie leren gramaan. Ging ze door ver aro gorm. Allah farer yella an la kiana a goal slide in Memphis. It's hard to see by the full of light and I turn it off pretty early. Fe Jan Tamil voor een ver win ocher chance rokkeliger stach. Kunus jailalis is een nigger mariach maid mine. Could klecher nefi grift blood and so o yaswin. Jimmy's fein agus an deputies squad agus mer winni med mach an chulride in Reventrid in raf dinne na dani le fiskint ach corp ógánig chorim agus a véal faoi a lár na sráide. Willis mo bhróig fan na bholog agus gúmpíð drám haar nase. Bhí de norchar in na chor. Náfinn sé dogóil gus rih scrúdú ar bháise chuir gach corp inis ar sa fearile. Ótá agus hínas. Dúirt leis an neptí bhí mochir a leabhar nótaí a thugn tamach. Íachas síos ar a gorp. Sé tara an scrúdathe. An cás féin bharathe is smasa a chnuk an chúd mbliana fihead sa bhórsagam. De chluisfá an bheirt gáirí las mo doras. Ó bhuiide ar sa Frank. Nach ilan in an a chur dia an chruis le húmper. Tiana mar de chala bhí híle bhachil feid atá sláintegin. Nach sifte glanieta an Ballimore carnt. Dyn gnóhoch a bhéile gúdim. Nach chateag an dynne, don gynnu gorm le fiskin til flegi yn y sráide. Dolrín sé go dánig baile seo, slán a réid blóide na gata sí bhíalta. Rod na gin Cero. Lianta. Gráda fé choisiad. I máda fé choisiad. Mar ag gráda chatéir na féin. Gan dáwta sin i bhaid, gan dáwta. In náitse nach chrúig na dine gorm aim sin gata sí bhíalta gus rimis. Agus nead a go géine ó so hinne stocha go goig a bhaid. As o'n gwybod i'ch cyhoedd hyn. Ni hi fa moran. Ni fa moran dyn y dŵn. Ni hi fa. Dochwyd sydd synaid. Ni maad hyn synaid sy'n agos fydd. Fydd o'r snis mes yna Chicago os aeth na masin. Ach, er y behes gyda i cyn byd yn ochnus. Ni si o yes. Sot anna hoffodd Alabama. Nid ydych chi'n soi gynish. Well, no, thank you very much. That looks appetizing. That looks good now, thank you very much. Listen, please. I don't mind you. Didn't see that I saw you. I gave a handle
Taréis baile charn dagint is mé begáin áirsach fé úmpur na líneún. Isteach go Alabama-linn agus á stúr dírithe Birmingham. Caithid Rána, Roma a bé 10 blianú hin. Agus ní mór dá ó hin. Tá ní chair seach leis na ceapta síbíocht na lán cara chuile. Tá bhála dí sin bhí clúclach sem timppla na háte sé fadid bhí marúgus an díine bochta gorma bhfuil dróhabha. Tá idir na daoine gorma, be? Dhéanamh íon agus. Agus ní a bheith tócha rabbi. Ach was gan an so dí fici an sa sin an ólas atá go maireach an. Ní a bheith duine chun teachtain na níag náiad chuidir a brísú mai jo na... Díad na mar bhí na pólíní héine sa clúclach lena bhaig. Gar a bhí lána gan. Bhí lána gan a bhuchail. An bus lán agus dí galad i mus bhechaid gorm a díbha. Agus chaidí dí déidir bus chomá. Apartheid. Apartheid, bhí sé gahanne sé tó gasal a lán chahar a choias chomá le Birmingham. Ach bhí Birmingham bhí sé nach fad. Is bé ó gas an áid bu chró héh na ceachta síbíalta dí gorma. Weil gan bhí tradiisiún na scláb, hé gin tú óheas, té mar fuidir óheas ar fádal, sin mar smó bhíon tradiisiún. sé, dí an dátan. A bit vís bheantar a mepanis agus stoil mapa míidir tíma le. 300 míle ó Boroscail Mexico. Ní benni mé hynna idiachta yn 1960 an mechtaróta dyn bháis do charagam y sir Róbach. Táim dá ágad ríiste go scailp cíanna i mochraí. Bhí sé de bhí áram a ruhan léasam agus mé caint le páirtílam dar bhenim Jim Crafton gonúir leis carrás a tuairt maig an teachtain na dhéag sin. Is ála go bhís a cheistú dá ríide tuisguró Alabama é héin. Bheith tú a taistil in reacht cúpla míle don bhaile dúchas. Tuaird an seolahait, geor galún húts don bhatha. Ní rah deach le dearmh gom le céir mléana ó hána grín gahar seo. Gealamdit ná scuil for a bhaile tirim ta héanach an irid. Aberlatha gonúirt Little Jim leat dul a bhéraí. Dheachas ar mo bhuine agus bhí sé 3 nó 4 líon éanach leis na sé truthe. Ó sethir sé, snáid an dearúd póga thuirt am fuair óg ar mo hon. Bíonn rud a bháil íonainn dá min sa bhádsan. Sé bheith taistil tamil fada hánamar ar sráidhhaile beag gribh cumanna scríbe ire. Tíg tarna a bhainan agus sipa beag groséra. Fear téimar budéal beorach bheithagann chunar scórna chuilecha sé sin neistir. Chuirmir chorá ar aratí agus hín símar ar scéalda. Thug sé ólas an slíomhún mar bhí aithne bhaige ar bhaintir mo fortaí is Sears Roebuck. Seo é Warrior Mountain Trading Post. Tá sé cóngrach mad an áit an rámbuid blianta ó héineann, ach ní léon rian an seanna hectárna rámbuid istigeann. Tá fiesta mór do hóchas ag Americanig an sfeidiú. So we're looking around now to see if we could see any place that looked like these places. It could very well be anywhere back in these hills in Winston County, Lawrence County. Almost every family back here made whiskey for generations. Yeah. Still make whiskey. Yeah. Which we call it moonshine or shine, hooch. White mule. You know the right people, you can still get hold of some. Yeah. And if you stumble across somebody's still back in the hills, you get in big trouble fast. You can tell good shine when you roll it around in the jar. Little drops will kind of hang on the lid. Kind of like good fog. A little bit oily. A little bit oily, so. And the way that we know it in Ireland is we put it on a looking glass and light it with a match. And if you see any blue in it, get rid of it. It's an poteen. It's an poteen. What we call our water is called poteen or our hoosh. It's called poteen. And you know, if you shake it and if there are too many bubbles in it, it's not that good. Well, I think history pretty well records that the best whiskey makers we got down in these mountains came from Ireland. Well, they would. They had good practice before they came, because there was no money to buy it. In Eden, we did an 14 ronda. Ní rud a lechoda in séireach agus bhí locht dianta an hús it sá. Ní foláil go rás féin agus Franco O'Donnell an na hénta agus aigi hút is Crafton an láud fadó. Ní fada hóg sé bhain an áit a frisint mar na bhán ach an tain bmhóirín bháin agus an tain tig bháin. Tig aimid nar rah cóir ná slachtir. Sean na jeep os chóir tíach agus é do chumirthe ná déanach blúra peinte éon díháilde.
Chnag Frank an noras ach níor bhéin reagur tachaige. Cheapas hain go bhhecha den éigen leistig don bhinoig agus sin na tarachaisteach. Chnag sé ríist níos príomhre an trosa. Choscail an doras leithraig, anig barla gunamach tríd agus builach sos leis srón Franke. Ó bhuiir magam a fecaí ar sa Frank agus dahan bháise taachtair. The hoosh back in the 1960s, same roof hanging down, rough looking, no paint on it. The doors just barely hanging on, windows not very visible, and I got to tell you something right now, it'd be a replica for it. Pretty typical out in the country around here. That's what these old homes look like. And some of them been standing for no telling how long. 150 years, some. Do you know who lived in this, or did you know I the think people? there's an old woman that lives in there. May still live here. And seen her in a couple of years. Hannig seandan amach agus gona díirithe ar Frank fósaige. Are you revenuers? Has níos féin a caint leis at son. Chud is núlda go tapig gur as a gobar an éanach le Little Jim in Chicago. Nuair a chola sé sin chur sé bhuaig go gona agus choscail sé an doras. Bhínig sé dún canna héamh go gahadar a bheith chó cúramach. Bíad na revenuers ná locht na dlí a bhíoch na ní go gcónaí tuis go bheith déanamh chúis go nebh lethach. Tinne oscailte a bhí sa tíg agus banna tí a cócaireach duite. Bhí cailín óg da húla cabhrúlathe. Séis fáilte churóin chuireach narsaí ag an mórt sin. Chur fearrtí gábhaga os ar góir. Thug sé próg go mór cré an os do bhar a chorpud agus scuil sé stel bhrá galánta isteach sa dábhaga as a bróca. Sé seo an brean is fearr a dintar sa cheantarsa ar san seandanna. Nis tá mi dig nok I mecht na bhrísio le cois le mar. Das mod Birmingham, Alabama. Seo an áitidirtí an hús agus fiú bháin fós. Be chorta bheitach nó héit hín ceann de seo. Seo ceann scríbe á druis. Still some shine made back in the mountains here. And there's hundreds of steel sites. Every spring and every branch has a steel site on it. And you'll find where the revenuers had busted them up. Yeah. You find rusting containers and broken glass, and sometimes you'll find the drums that they chopped with axes and axed them. That's the only way they had to make a living. They grew a little bit of corn, hauled in the sugar, and a lot of people made their money toting 100-pound bags of sugar through the woods to those steel sites. But eventually the smell, you could smell it floating out over the mountains, and somebody would smell it, and the revenuers would come in. Usually the mountain people were smart enough to get away. But they had some shootouts, and we had some killings up here on this very mountain right here. The moonshiner vowed to kill any revenuer that tried to take him in. And there's so many hiding places here, you could not catch the people that are making the shine. Is the Kegari agus na Shachskali for the Tuckers agus Aspa Ebri Edimilkishin. Ar wontage dúhi Amerika, a gobil agus fosca ón sín dus na mílte éarnach. Ach an is tan rocasta, tá sail go breá agus obair go bailagin. Churn sé glundar an chrí, go bhfuil an rá ag ar glán, dul a mice, nó slí bheitha bha a bhaint amach go baile. Is sóntacha corsa taile. Horta tita mas a chéile ar Vencer the running mate an seo dúna ag leabharí si de bíí linn. Small Tom agus íon na eile le scothing cheol tíre go garid. If you're ever feeling under the weather, with our Life Stage plans, not only do you enjoy excellent hospital cover, but we'll give you up to €40 back if you ever need to visit your GP. VHI Healthcare. When you need us, we're there. The trouble with bleach is that you think your toilet is perfectly clean because it's white, but is it? With a revealer you can see that bleach only whitens difficult stains like limescale. Harpic Power Plus removes tough stains easily and kills germs, giving you visibly perfect results. Harpic Power Plus leaves your toilet squeaky clean. You
can't always be there to make sure kids do what they should. Like getting the balance right at break time. But with Kellogg's cereal and milk bars providing 17% of the 6B vitamins which a child needs, as well as calcium, you don't have to be there. Because kids just love them. 2 years ago, he didn't even want a computer. Now, my granddad's MySpace. I designed this on his site. He's into 50s cars. Still needs tinting. And he sent me these to put up. His band. Oops. Wrong one. Wants me like-minded types. Fair play. Grandad, that's up. No problem. What do you mean by feeling lucky? Get broadband from €15 a month when bundled with Aircom Talk Time. Connect for free at aircom.net or any leading retailer. At Super Quinn, we never compromise on quality. That's why most of our seafood is Irish and why our seafood counters are approved members of Board Huara's Seafood Circle. Super Quinn, proud to buy Irish and always competitive on price. Nice. Now, let's mix it up differently, like a Muller Corner. You're unbelievable. Muller Corner. Mix it your way. Available in 18 delicious varieties. Your nose can do so many wonderful things. All that smelling, all that breathing. But sometimes there are pesky colds and flus, which is why with our life stage plans, not only do you enjoy excellent hospital cover, but if you ever need to visit your GP, we'll give you up to €40 back. You see, from your head to your toes, including your nose, no health insurer does more to help you take better care of you. So contact us today. VHI Healthcare. When you need us, we're there. Bei buach faoin tiaineo chluifi ceannis said na bliana seo ag 10:02 an nacht achanis glór tíre. Just the kind for my dreams is planned. Well, now the life we're living takes the wind from the sail, but it looks like I've got tiger by the tail.